بلد مشوانین هیجا گریدایی و مجاری کارودانین آخافتنین سروک زیری بری و سروک پارتیا پیشروج احمد داوود و عمل گل سروک پارتیا پیشروج یه بشه شرناق شاهین سلحان داخفن دنباش که شاهین که شاهین آخافتنین برز داوود اغلو پیشوازیه که برفره درایا گشتی ده پیدا کرن هم د مدیا کرده هم د مدیا ترک ده جی گلکی لسروی مسئله هات راوستاندن گلو آخافتنین داوود اغلو ایگو کری جا آخافتنین بر ایگو لسر پرسا کرد هات نکرن جدا هیاوی چیه که کشای که جمال دنباش که جمال کوک همین زانی کو پرسکراگا کرد کو پرسکراگا بصدان سالانه یعنی ایرود ترکیه جی هری پرسکراگا مزنه یعنی وقت سروک پارتیا پیشروج برس اما داد اولو گوتی حتی کو پیشروج حتی کو پرسکراگا کرد کو نه چاره سر کرن کو ترکیه ده امن کا بحثا حضور و آرامیه و دموکراسیه بکی یعنی وقت ترکیه ده دموکراسی چه بکو پرسکراگا کرجی تبه چاره سر کرن یعنی که شاهین دخوازم وی پرسی بکم کم برز داوود اغلو ده آخافتنا خود وانی ده دست نشان کریه کم دوی دستوره که دموکراتیک یعنی آنایاسایی که دموکراتیک لی ترکیه هبه گلو اف آنایاسایا نها کو هی دستوره نها هی تیوی واتی گو براستی نه دستوره که دموکراتیک او پرسا کرد دوی تیده جه بگرن که جوان نها گور و دستور نها کت مجلسا ترکادت پارلمانتا ترکادت زمان کردی وکی زمان کن نی وکی زمان کن نی زانانین یعنی ایک انگلیزی ایک بریتانی ایک روس وقت دشتغل کب اولوساوی هم بیجی نتاوی ناوی تنویساندن لی وقت ایک کردی بم باخوه بیجن زمان نینه و اف کو دلالت ویه کو ایرو anayasa Türkiye, yasa Türkiye ku ne ku demokrasiye. Ve jav tişta ku biriz Ahmet Davutoğlu guti ku pırsa Cenab-ı ve ya avil ku çu tişte ve cüde ecva gutlen neha. Not salin devleta Türkiye'de ekemin ku partige perskerega Kürt ve ku daniyet et programa partiya xweda u anayasaya begotin. Yani به 10 سالان گلک سیاست مدار هاتینه کوش بو هلبجارتنا بحثا پرسکرگا کرد کرینه وقتی کو دنگ کردستان دی پشتی و اف پرسکرگش بیر کرینه لباس پارتیا پیشروج فرقه و کوش و پارتین دی ام کود بیجی مثلا کردی کو بیاسای چرچوا بیاسا مدوه مثلا کردی به چاره سرگران نوی کرد نوی کردستانه کو امبخی دیاسا ترکادا یک ترک چوا مافیوی هیا و مافی یک کرجی هبه یک ترک چوا کل مکتب آدا کارو کو لیسان خوا پرورده ببینه یک کرجی ببینه لی نب گوتنا نه کوش بود دنگا ام دنگ کردابستینی نه ام بخید آنایاسا ترکادا کو سبا یک والیگی یک قیمقامک کو یک مدیر آسایشه نبه مانی نبه انگلش اشی اوی مافی کردیره که شاهین هر وحال گور آگاهداری مج کنگریا وانیا پارتیا پیشروجی کو گوتارا داودولو پیشوازیه کی گلکی گرم ورگرتیه لوانی بطایبتی جید آخافتنی ویده کو حرما کردستانی او وام برای هبودونه حولیر و وام برای هبودونه نرخاندنا تل سرویه کی بگرم واتیا وی چبو گاواگو برز داوودوغلو دست نشان کرد که هولیر و وان برای یعنی برز داوودوغلو لسر چار خالا لورگوت یا اکیمین وقت وزیرش دربه که وقت سروک وزیر یعنی اف که هم همید زانی نه که الله که برز داوودوغلو به هبیجه که چند حالا که برز سروک مسعود بارزانی و برز نیچیروان طالبانی سالی چندی حالا دهاتن ترکیه yani alakayı ve Türkiye çıka hoş bun. Bes pişti bres Ahmet Davutoğlu çuy gelen naha çıkastı. Yani bres Davutoğlu serve gelegeştagir. Yani bu vakti Seruk Vazir navbeyna ma و باشور کردستان ده چه پرسکرک نبین ام برای هف بین ما فی و ناز دکر کو
ئەوە ژین مافێمە نازگت بەس مخابن پشتی ئەس شویم ئەو براتی ڕابیە یعنی ئەم هەژی ڕاستە ئیرۆ حکومەتە نەها حکومەتە کو AKP ئیرۆ باشووری کوردستانی وەکو برای خوا نابینێت لێ yani lê çi hikûmeta Tirkiyeyê wextê Başûrê Kurdistanê nasnekî wextê Başûrê Kurdistanê wekî birayê xwe nebîne nikarime Kurdê Bakur jî birayê xwe bibîne. Yani yê Kurdê Bakur qebûl bike dibe ew ewil Kurdê Başûr, Kurdê Rûşelat û Kurdê Rûşava jî birayê xwe qebûl bike. Birêz Ehmed Davutoğlu ne carekê sê carat axiftina xwe îro de balvê kişan got çawa Türkmenik yê Kerkûkê birayê min e Kurdik yê Hewlêrê jî birayê min e a me siyasetik holê Tirkiyeyê divê. Gelek spas birê Şahîn Surxan serokê Partiya Pêşerojê Şaxê Şirnexê ku tilgel me. Spas keke Cemal.